Viral detik-detik tenda korban gempa Cianjur terbang saat helikopter bawa bantuan ke lokasi. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sebuah helikopter yang hendak mengantarkan bantuan di lokasi tenda korban gempa Cianjur. Helikopter tersebut membuat tenda korban gempa Cianjur berterbangan dan berhamburan. Kejadian tersebut terjadi di Kampung Keramat Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kamis 24 November 2022. Akibat angin helikopter tersebut, banyak tenda korban berterbangan. Banyak netizen yang menyayangkan kejadian tersebut meskipun helikopter merupakan salah satu solusi distribusi bantuan di tempat terpencil. Buat barusan helikopter tim SAR nih, akibat daripada barusan daripada rusak kayak gini nih tempat pengungsian warga. Untuk nanti kalau ada pembagian kayak gitu lebih baik dialokasikan kepada desa ya, daripada harus kayak barusan turun agak dekat terus makanannya dijatuh-jatuhin, berakibat fatal buat warga. Ini warga di sini ngungsi, Pak. Jangan sampai nambah bencana lagi buat warga di sini, Pak.